nyuma y'ibibazo bya tekinike byagaragaye ku rubuga rwa komisiyo y'amatora muri Afurika y'Epfo muri iki gitondo, aho ANC yari ifite amajwi 42.1%, bikomeje kugaragara ko idashobora kubona ageze kuri 50. Perezida wa Senegal Bassirou Diomaye Faye akomeje ingendo akorera mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika, aho yari muri Mali. Yifuza ko ibihugu byakozwemo kudeta bisubira mu muryango wa CEDEAO. Mu Rwanda, umwari Diane Rwigara utavuga rumwe na Perezida Paul Kagame arifuza kuzahangana nawe mu matora. Ejo kuwa kane yatanze impapuro zisaba ko yemererwa kuba umukandida. Perezida w'Ubushinwa yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Tunisia, Perezida Kais Saied, i Beijing mu Bushinwa. Ibihugu byombi byasinyanye amasezerano y'ubufatanye ku iterambere ry'ibikomoka kuri carbone n'ishoramari. Naho muri Libya, umuryango w'umunyabugeni waho Ali Ghana utakiriho wahinduye ahariwe inzu ndangamurage, bituma iba iya mbere y'ubugeni bugezweho mu murwa mukuru ikozwe muri ubu buryo.